Oke teman-teman, Mama Angel itu mau makan sederhana lagi. Dan menu kali ini tuh ada ikan asin sepat, telur dadar, sambal terasi, jengkol muda, lalapan mentah. Sebelum makan, Mama Angel berdoa dulu. Amin, amin ya robbal alamin. Dari jengkol mudanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, Mama Angel udah selesai makannya, tinggal sambelnya aja ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Mama Angel. Wassalamualaikum.